Min gżira l-ġenna tal-art Kemuna spiċċat gżira lil barranin qed iwissu biex ħadd ma jersaqlem. Review wara l-oħra fuq is-sit TripAdvisor dwar Kemuna u l-Blue Lagoon. Sit li mtela kollu kummenti negattivi ta' persuni jilmentaw dwar il-post ta' kif saħansitra jdiskrivew din id-destinazzjoni turistika bħala skemm. Bit-turisti stess jgħidu li stennew li se tkun ferm differenti minn dak li sabu. Kumment minnhom jgħid li ż-żona mhix kif kienet reklamata. Persuna partikolari qalet li l-gżira kienet mimlija nies u b'ħafna sunbeds f'żona żgħira. Ħafna qalu li Kemuna gżira mill-isbaħ iżda mhux se jerġgħu jersqu lhem u wisq inqas jissuġġerixxu lin-nies imorru lejn din il-gżira. Il-gvern ilu jiġi mwissi sabiex jaġixxi dwar din is-sitwazzjoni qabel ikun tard wisq. Il-Ministru Clayton Bartolo kien wieħed li sa dan is-sajf is-sitwazzjoni mista tibqa' l-istess. L-affarijiet se jkunu qegħdin jinbidlu sas-sajf li ġej żgur. Weda li żgur mhux forsi ma żammiex b'riżultat li se nispiċċaw nitilfu t-turisti minħabba reklam ħażin li qed jagħmlu lil pajjiżna.